وأتوصل على قلوبكم وجبر الله مصيبتكم. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات وخاصة إلى أرواح هؤلاء المرحومين المعلومين. الفاتحة. معلوم او مصیبت وقت دپرما اواناش خداته اوانا ایقاظ الهینه یعنی جه اهل ایمان راج مسلمان را مرتبه پرمازنن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جه اصحابی خود پرسه دبی ون شهیده کید زانن دبی شهید اون که در خدا در جبهه کافر داد این شهید کردن پیغمبر مدبی و شاخه شهید امت من هندکن شهید اول پیرکا کو حمله وفات که ایکو د آوید فاطسه ایکو با آگر راه ایکو خانی سردا خرابن الحاصل 12 قسم شهید پیغمبر ما دجمیره وانه کو انسان کو خانی سروان دا خرابن اول شهید معلوم شهادت پیغمبر مدبی نابینا شهید و پیغمبر دا یک درجه کی هه حتی خدا دبی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون والنبي جنجوان كسي كدر خدا دا دمرن او مرينه بلكي صاغن لكن والنظان وي صاغيا وان فرقيناكم جبروي هواي اف يعني الشهادة مرتبه كيوسا بإنسان بعمله خن كاره بيجيكي انجا خدا جمر بك نصيب جبروي هواي جربان مسري هوا انسان بي راضي دم پیغمبر عليه الصلاة والسلام حديث كاتبه اذا احب الله عبدا يصيب منه وقت خداش عبد كي خو حزبك مصيبته بيدار شينه فمن رضي فله الرضا كي راضي به مصيبته خداجي بي راضي ده حتى پیغمبر عليه الصلاه والسلام به هنكي انسان هنا خدا خوزر جنة ده مقام معظم دوان لكن جبو هنكي قنجيوان لكن بعمله خو ناجيزوان مقامه خدا هنكي مصيبت وبلاء بوان داد شينه جبو خاطره بوان مصيبتها بوان بلاء دجيزن وان مقام مازن إجا أفجي أف شهادة تبي جي آليك دجي إيقاظ إلهي نجي أهل إيمان را مقام المرتبة قنجينا لكن أهل خرابية را جي إيقاظ إلهينا پیغمبر عليه الصلاة والسلام در آخر زمان ده هنگی قوم بگیرین سر بیت الله هیچ نگیزن بیت الله وان تبع غرق بکه دی چول کی ده حضرت عایشه پرسد به رسول الله مسلمان ترن به مسلمان اول سر نیت آخ بینشاندن ای خراب دی سر نیت آخ بن ایرو مثلا وان ده پرمنا وان عیسی پیغمبر مد به وقتا که زنا افشا بده وقتا که فایز بخورن وقتا که زکات نیداین خود تعالی انواع بلا بسر ملت هذا جبروی هوی گره خصوصا وان اهل فسق و فجوری را وان بلا و مصیبت خدا ببین ایقاظ مازن ببین سبه هشیاریا مازن یعنی هم مادی هم معنوی olarak insan gerek van musibetlere tedbir bilsinler. Maddi olarak mesela tabii bir memleketi civan musibete van belaci deprema. Gerek khaniye khu mazbut bikin gerek mesela dikkat bikin hatta peygamberime hususi dua deprem etken. Her vakte ibare razı Allahümme inni a'udhu bike en nuqtale min ta'tina. Ya Rabbi em sıkınmış tedbim ki em jerda bin terör kirin bey musibet kirin. Geremer manevi olarak van da'abke o geremer buna muhafaza bke o gere insan tedbiri ha millet ha devlet tedbiri van işa bistine o ya gelvi havayci hams kadar gelvi depremın batmani bu khani ve beşik edi çudhat disazi telafat hendike jibervi havay geremer yani dikkat ke Khud Allah azze ve celle mecban bela musibet tamam muhafaza bke وخد على عز وجل ما هالشيار بك ومج جنيمة سر جنيمة ما يقاس بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.